Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjina minan nar wa syahadatan biha nas'adu fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwani fillah, ini imam sanak bija para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jelo mangkin tebareng-bareng malik ngaji lanjutang kisah tiang pelinggi sami dalam sirah nabawiyah, bareng-bareng baca kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimallahu ta'ala. Lejalo sawi WhatsApp bareng-bareng pada bahas berembe kelampan dakwah Rasulullah SAW ketika mendakwahi keluarga. Ketika Rasulullah SAW pertama kali kumpulang keluarga, Bani Hashim ke Bani Abdul Bani Muttalib. Nah, ternyata sa pertama kali uragade gara-gara Abu Lahab tuaan nggih. Nah, Musa kedua makin beremberuan sa kedua, apakah Rasulullah SAW berhenti atau melanjutkan lagi mendakwahi keluarga? Makin bareng-bareng pada baca nggih. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, ثم دعاهم ثانية وقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه. Nah, jadi deman wasa pertama Rasulullah SAW kumpulang keluarga urgade gara-gara Abu Lahab. Nah, jarak beberapa waktu Rasulullah SAW malik kenundangan jok napiaran jok gedengan gi kumpul selapu nili ruang tamu selapu tua-tuaan, selapu pisah-pisahan, selapu amak-saian gi pokoknya selapu hadir gi. Nah, dalam kesempatan kedua niki deman pada kumpul Rasulullah SAW pejuluk diri nenden sampai atas senjuluk si Abu Lahab marah sa pertama. Langsung Rasulullah SAW buka majlis langsung. Nabi SAW, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ahmaduhu wa asta'inuhu, tiang menyanjung Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiang memohon pertolongan tipe Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uminu bihi, tiang beriman kepada Allah, wa tawakkalu alaih, tiang bertawakal hanya tipe Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah denara sesembahan darak Tuhan hak kanggo tersembah kecuali Allah mesa-mesaan, denara kancen, denara sekutu, denara partner, denara kajian kongsi-kongsi, mesa-mesaan doang kanggo tersembah. Niki bahasa Rasulullah, innar ra'ida la yakdzibu ahla walladzi
wallahi alladzi la ilaha illahu inni rasulullah ilaikum khassatan wa ilan nasi ammatan. Demono mukaddimah mungkin Rasulullah SAW langsung tiba inti pembahasan. Nabi bahasan semoton jarin tiang endeng-endeng makin. Innar ra'ida la yakdzibu ahla. Rombongan niki pimpinan rombongan dan mungkin nak kesia iya keluarga dan mungkin nak kesia iya rombongan. Pasti nak jagaan, pasti nak piara, pasti nak lindungi. Wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah, Tuhan yang boleh disembah kecuali Dia. Inni Rasulullah ilaikum khassatan wa ilan nasi ammatan. Niki inti pembahasan. Ja bater-bater, ja keluarga, ja samatan jari selapun. Tiang niki adalah Rasul Allah, utusan Allah, khusus tipak sida pada umum bagi selapu manusia. Tiang Rasul Allah, tiang utusan Allah. Niki bahasa Rasulullah SAW. Langsung memproklamirkan diri tipe keluarga yang selaku. Wallahi la tamutunna kama tanamun wa la tub'atsunna kama tasayqidun. Demi Allah, lemak yang pada mati, selapu yang mati, maranta nam hak tedam ke malam. Mulema yang tebang kitang dia mau mati, marantam hak tuwe silik kelema. Lagi perumpamaan tentang hari kiamat. Kembeen gawen pertama dakwah Rasulullah SAW tentang jaluk kiamat, tentang kebangkitan. Sayang pada dasar kaum Quraisy nikin din beriman kepada hari akhir. Nah, insyaallah laun nara napiaran ayat tentang niki. Makanya arak seputaran ad-dahriyah. Ad-dahriyah niki napi pendapatan, napi perkataan bahwasanya sajari atur segala sesuatu niki hanya waktu. Mun wah iya waktu je iya wah. Dinarak jaluk kiamat, darak kebangkitan. Nggih. Niki unin kaum dahriyah. Nah, ini yang berkembang oleh kaum Quraisy waktu niki. Nggih. Nah, maka Rasulullah awal dakwah beliau, wallahi la tamutunna kama tanamun, demi Allah lema ampada mati marantam sapada tedam. Wala tub'atsunna kama tasayqidun, memuah mati lemam tebang kita malik terbang malik marantam hatu selek kalema. Wala tuhasabunna bima ta'malun. Nah, dia memuah tebang kita lema im hisab. Am tetung berun amal baik, berun amal buruk si Allah Subhanahu wa taala. Wa innahal jannatu abada awin naru abada. La memuah hisab lema. Ele akhirat no arak dua tau cuman dua di rasa lain. Amtama surga, mumatama surga selama-laman abadi ele surga. Awin naru abada atau amtama neraka kekal di dalam neraka. Amtama surga kekal di surga atau amtama neraka kekal di dalam neraka. Dan harap pilihan sak lain. Arak dua doa. Ini dakwah Rasulullah SAW. Okay. Faqala Abu Talib, ma ahabba ilayna muawanatak wa aqbalana li nasihatik
wa ashadda tasdiqan li hadithik. Mungkin sa kedua, Demon wasalasi Rasulullah SAW menyampaikan risalah niki langsung Abu Talib pertama kali menimpali. Ma ahabba ilaina muawanatak. Jak anak, jak lalu keraden. Bahasa Abu Talib. Senang ngegati tolong. Demen nak tolong. Wa aqbalana li nasihatik. Paling julu ka terima nasihat. Aw ashadda tasdiqan li hadithik. Tiang membenarkan, mekperkenaan, mekpercayaan sadu Nabi sama menceritakan. Wa haula'i banu abika mujtami'un. Wa innama ana ahaduhum. Namu saya julu makin niki selapu semeton jarim doang. Pisah jarim doang selapu ini. Tiang termasuk di antara kadang jarim niki. Tiang endah kadang jarim. Ini bahasan Abu Talib. Ghaira anni asra'uhum ila ma tuhibba. Famdi lima umirta bih. Timan jak meno lagu aku paling julu kayak deman nam. Apa sama ucapan percaya sadu mu paling julu deman. Aneh, gawe apa mele-mele silak gawean. Apa santam terperintahang gawean. Fa wallahi la azalu ahutuka wa amnauka. Demi Allah, endang-endang kanak, endang-endang. Demi Allah, yang tetap bantu, yang tetap jaga, yang tetap pelihara, tetap lindungi. Ghaira anna nafsi la tutawi'uni ala firaqidin Abdul Muttalib. Cuma seke anak, maaf seke. Masalah saya jaga, jaga. Ndek asaraham jok saya jagaan. Cuma seke jiwa berat tidak pen lamuk ya sogol lele agama Papu Balok le agama Abdul Muttalib. Agama namaan. Ia berembe agama amaan. Agama mamian. Agama kesyirikan. Sembah patung, sembah berhala. Niki tebaran panatik buta. Panatik buta. Ia entedet Papu Balok ti entedet tina amak ti ia wahid gawe. Ia wah terut. Marah niki. Ia alasan Abu Talib. Padahal mentahun kebenaran, dia mentebarak doang sekali langsung jujur. Sadun percaya, cuma dia cukup. Iman niki yakin sadu percaya dan cukup harus menerima kemudian ikhlas melaksanakan jarin lamun tau ucapan la ilaha illallah niki konsekuensi nara pitu. Sa pertama al-ilm harus setahun napi makna la ilaha illallah niki. Dengan naon nabi mana la ilaha illallah niki dia nak gawe kesyirikan. Dengan kesyirikan niki adalah lawan dari la ilaha illallah. Nggih, mun taon dan mesa-mesan Allah doang kanggo tersembah. Niki makna la ilaha illallah. Dan kanggo sembah salain. Mun nuna sekali nuna seke Allah Taala doang din kanggo nuna jok lain. Nggih. Dan kanggo sembah salain, dan kanggo nuna salain, dan kanggo berharap jok salain. Murni tiba Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pertama, al-ilm. Harus naon, berilmu. Kemudian yang kedua, yakin. Tentu yakin dan kanggo arak syak, dan kanggo arak keraguan walaupun sekedik dalam atin. Tentang kebenaran la ilaha illallah. Bahwa mesa-mesan Allah Ta'ala kanggo tersembah. Saketelun al-qabul.
menerima. Harus menerima napi pun konsekuensi dari la ilaha illallah. La ilaha illallah muta ucapan net kanggo milu-miluang. Ini sebagai contoh dalam acara keagamaan dengan lain selain Islam. Contoh, mantan mangkin bulan Desember kaum kafir diantaranya dengan Nasrani, dengan Katolik nyenaraang perayaan Natal. Dit kanggo ucapan selamat Natal segala macam dit kanggo. Sengan ini adalah kekufuran, kesyirikan. Dit kanggo niki membatalkan la ilaha illallah. Terima napi sarun konsekuensi la ilaha illallah. Onya-onya. Jangan sampai ucapan niki ya bet sogol lele la ilaha illallah. Mau sogol la ilaha illallah napi hujah di hadapan Allah. Dia narak tanpa tegal malik. Nah niki sakatalun al-qabul. Al-ilm, al-yakin, al-qabul. Kemudian al-ikhlas, tatu-tatu. Tatu-tatu ikhlas, dalam melaksanakannya. Kemudian al-mahabbah, mencintai ucapan la ilaha illallah niki. Kemudian nabi dah al-qabul, kemudian al-ikhlas, al-mahabbah, al-ilm, al-yaqin, al-inqiyad. Al-inqiyad niki melaksanakan, tunduk patuh terhadap perintah dari la ilaha illallah niki. Tunduk patuh. Dan ucap dong la ilaha illallah lalu pegawaian dan keruantan. Lalang seberak lalu ngiding demen sakit lalu boyak belian lalu boyak dukut. Demen telang apa-apa lalu boyak tukang ramal, tukang tenung. Onya-onya niki pembatal la ilaha illallah. Konsekuensi mau ucapan la ilaha illallah ditangguh gawe hamara niki semua pegawaian jahiliyah. Ucapan la ilaha illallah lalang seberak lagu napiaranan. Selapu tan beranggap sial. Lamun tak lalu mancing bare harak dengan cekek misal, harak dengan tempang. Langsung sial tuan ni buru tuan mau kepeng buru tu mau umpak. Andin kanggo marah niki. Atau kadu azimat mele kadu salais napiaranan adin salais barang segala macam kadu pesugihan dan lain sebagainya. Melek merari aneh kesolah nanu unu dedari nu menuju lalu boy senggeger lalu boy pengasih-asih syirik selapu niki di antara bentuk-bentuk berdoa Allah Subhanahu wa taala. Hanya harus inqiyad, harus tunduk patuh terhadap napi makna napi konsekuensi la ilaha illallah. Nah niki. Nah jarin at-tasdiq doang dan cukup, sadu doang dan cukup. Ini marantan Abu Talib. Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Kekal dalam neraka. Padahal aneh tanan. Ele naon pertamaan wah. Bahkan dan sekedar tasdik dan sekedar sadu lagu menjaga Rasulullah. Milu menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maraniki. Faqala Abu Lahab, "Hadhihi wallahi saw'ah. Khudu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghairakum." Nah, deman wah Abu Talib nyatang diri dan proklamiran diri dan dia tolong Rasulullah SAW ya jaga Rasulullah nganjang Abu Lahab. Ya Allah, demi Allah, inna hadhi la saw'ahuni. Kebayo onenija kelenge aran onem tia Abu Talib
Gebokkan nani, gebokkan ita, gebokkan bajulu sendema selapu dan Arab dari gebokkan ini. Ya ini Abu Lahab gedak lalu sina Abu Talib ya tolong Nabi Muhammad. Nggih. Ajarin na pertama wah yeruan, sakeduan yeruan Abu Lahab. Nggih. Faqala Abu Talib, Malik nganjang Abu Talib, wallahi lanamna'ahu ma baqina. Tolem tu. Yak jagaan, yak peliharaan, yak lindungi, selamat masih Arab, selapu titeni. Hai dari pemimpin Bani Hashim, Abu Talib tetirut si lain-lain. Jangan masyarakat Quraisy zaman niki, bahkan sampai mangkin kekuatan tokoh niki luar biasa. Lamun wah tokoh, lamun wah pembelian kena awah. Nggih. Nah, selapuk akhir. Yolen bubar. Lagu tenang Islam. Ternyata paman Abu Talib kanjeng keluarga yang lain, mayoritas keluarga wah membela. Nah, ini hasil pertemuan kedua dalam dakwah Rasulullah SAW kepada selapuk keluarga. Ala Jabalis Safa. Nah, mungkin berembi kelanjutan. Nah, makin keluarga nuwahan, makin Rasulullah mulai dakwah untuk yang lebih besar. Lebih besar Malik kepada nafiaran kepada Quraisy secara umum. Wa ba'da ta'akkudin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ta'ahudi Abi Talib bi himayatihi wa huwa yuballighu an rabbih sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin 'ala as-Safa fa'ala a'laha hajaran thumma hataf ya sabaha. Nah, mungkin kisah Rasulullah SAW elek Bukit Safa. Nah, Bukit Safa niki rapat gati elek Ka'bah. Jadi Rasulullah SAW niki demen wah yakin, demen wah napiaran, wah pastinya mau janjian Abu Talib bahwa Abu Talib ya jagaan selama ya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wah yakin anta tolong si Abu Talib yang terjaga, anta bela bantal si Abu Talib, termasuk keluarga yang lain. Demen wah yakin Rasulullah sapa jelo Rasulullah taek jok Bukit Safa. Mun boya mbe batun sa paling tinggangan. Paling tinggi. Deman wah datang di atas langsung bekui, langsung bempuh. Ble suara. Ya sabahah, ya sabahah. Nabi kena ya sabahah. Wakanat kalimatu inzarin tukhbiru an hujumi jais aw wuqu'i amrin azim. Nah, ya sabahah niki adalah ya ucapan, ya cara dengan Arab lah ya. Lamun nara misalan musuh yang datang lui arah ucapan untuk bempuh, untuk berbarak. Ucapan khusus ya sabahah. Atau arah napiaran. Perkara sebelek gati, penting gati. Penting gati, maka yolen sogol kata-kata ya sabahah. Ya sabahah, ya sabahah. Nah, marah ini. Thumma jala yunadi butun Quraisy wa yad'uhum qabaila. Nah, mudah manuah ini ya sabahah, ya sabahah. Maka Rasulullah SAW terus menempuh seke-seke kabilah-kabilah, klan-klan, mbe napiaran bani fulan. Nah, marah niki selapun menempuh milik Quraisy ini. Ya Bani Fihr, Bani Fihr. Fihr niki
Yaran Quraisy nggih. Berarti Quraisy lapu. Ya Bani Adi. Bani Adi niki keluarga Umar bin Khattab. Nggih. Ya Bani Fulan, ya Bani Fulan. Ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Abdul Muttalib. Selapu untempuh. Okay. Falamma sami'u qalu man hadzal ladzi yahtifu? Qalu Muhammad. Akhir dengan kan jauh datang suara naranja di atas gunung tahu. Laik dan manara speaker laik. Ya caren bampu. Ah deman nendangan. Hai bampu nu, hai bampu ya sobah ya sobah. Ni Muhammad nu ni. Nggih. Fa asra an-nas ilaihi hatta inna ar-rajula idza lam yastati an yakhruja ilaihi arsala rasulan. Nah, demon setahun Nabi Muhammad jari bempoh musallapu nyerepak nyerepak becetan. Muhammad tempoh tu nu. Selapu nyerepak, selapu datang gupu. Mu seandainya mau datang, mun kirim dengan lain, mun utus dengan lain. Ada yang seendang kenapa ya? Kemelekan Nabi Muhammad SAW dan milik ketinggalan berita. Penting menuan Muhammad berudi berarti penting. Penting dan mungkin main-main dan ia jiwa main-main wasat tahun. Ini pikiran dengan Quraisy selapu gupuh, selapu datang nyerepak datang. Nggih. Lianzura mahum fajabu Lahab wa Quraisy. Milin padengan, milin padendangan. Apa ya unian? Muhammad ni apa penting? Mana? Nggih. Lantung Abu Lahab, lantung Quraisy selapu unda datang. Okay. Falamma jatama'u qalu ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi bisafhi hadzal jabal turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya. Rasulullah SAW saat pertama takut dulu dan pastian berembe kedudukan, berembe posisi beliau di hati jiwa masyarakat Quraisy selapuan. Rasulullah SAW ketua. Nabi Rasulullah SAW sama tonjarin tiang, batur-batur selapuan. Berembe pendapat. Misal ande kabara mangkin misal jabator tia le murin gunung tia arak tentara arak pasukan musuh datang ya lete serang kira-kira percaya mdek mau kabar amar meno ani bahasa Rasulullah ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi bi safhi hadzal jabal turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya. Mele ma percaya kira-kira lama kabara ele murin gonong ini arab pasukan ya lete serang melete sembih selapu kira-kira mempercaya kata ndek. Nah niki bahasa Rasulullah SAW. Qalu na'am majarrabna alaika kadhiban majarrabna alaika illa sidqan. Akhir selapu berjawab, serembak berjawab selapu. Nggih percaya selapu benar kan ndek. Nggih percaya. Ndek kuah dait temaya berogong selama-lama. Selama-lama enggak antak dait tam. Enggak antak dait tam. Ia jujur doang. Ia kena doang ucapan dia mah berogong. Niki persaksian le selapu kaum Quraisy. Masuk Pak Eko.
tama mangkin. Nggih. Mangkin wata pastiang beliau jujur. Ndek berugung sekalipun. Masa nak mangkin ya berugung. Kira-kira secara logis para niki ya. Masuk. Qala fa inni nadhirun lakum baina yadayya adzabun syadid. Menuju endang-endang sematan jari ya. Tiang niki adalah Rasul Allah. Utus untuk peringat pelingi sami selapu. Elek juluk niki ara azab sak pedih. Lama mendak meleterut. Niki bahasa Rasulullah. Tiang Rasul Allah. Satu utus peringat pelingi sami selapu. Ada mendak taman neraka. Lama pada bengel, lama pada pengkong, yang taman neraka. Azab yang pedih yang mau. Akhir-akhir marah niki. Bahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama mathali wa mathalukum kamathali rajulin ra'al aduwa fantalaqa yabra'u ahlah. Permisalan tiang kaja pelingi sami sematan jari. Marak misal dengan seremenang rewen musuh sak datang nyerang keluarga. Akhirnya pelai berjulu. Lalu peringat keluarga, aden sak selamat. Niki permisalan. Ayat tatallau wa yanzuru lahum min makanin murtafi'. Iya jari berjulu tahun, we jari barak batoran, aden denara sak te nabiaran. Ndara sa mati, aden selamat selapun. Li alla yudhimahumul adu, aden dek tersembih si musuh. Fa khashiya an yasbiquhu faja'ala yunadi ya sabahah. Nah, ye gawin Rasulullah pertama-tama wah langsung membuka ucapan niki dengan ya sabahah, ya sabahah, ya sabah, ya sabahah. Thumma da'ahum ila al-haqqi wa anzarahum min adzabillahi fa khassa wa amma. Nah, dia mana ucapan niki Rasulullah mulai berdakwah. Mulai pada baraan kebenaran. Mulai memberi peringatan. Mulai memperingatkan oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus, secara umum selapu. Kadang menyebut sekek-sekek dengan, kadang keluarga nyah itu dan seterusnya. Disebut terus secara umum Quraisy selapu amarnya. Ya masyar Quraisy isyaru anfusahum min Allah. Anqidhu anfusakum minan nar fa inni la amliku lakum min Allahi dharran wala naf'a wala ughni ankum min Allahi syai'a. Jak kaum Quraisy. Isyaru anfusakum min Allah. Beli diri milik Allah. Selamatkan diri melapi neraka. Jangan gembe tiang dek mampu selamatkan. Nden narak daya upaya, nden narak manfaat, nden narak mudarat tahu kebe di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau kuniankum minallahi syai'a, nden narak guna segedi-gedi lema li akhirat. Ya Bani Ka'b bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar fa inni la amliku lakum darran wala naf'a. Bani Ka'b bin Lu'ay, selamatkan diri melapi neraka. Ndin narak entah kata tolong melema, ndin narak berduit manfaat maupun mudarat, ndik tahu. Ya Bani Murrah bin Ka'b, anqidhu anfusakum minan nar. Bani Murrah bin Ka'b, selamatkan diri melapi neraka. Ya masyara Bani Qusay, anqidhu anfusakum minan nar fa inni la amliku lakum darran wala naf'a. Bani Qusay, Bani Qusay wah lebih spesifik, lebih khusus malik. Keluarga belian. Keluarga belian napiaranan. Saile Bani Qusay niki wah
para petinggi Quraisy. Bani Qusay, angkidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri melihat api neraka. Fa inni la amliku lakum darran wala naf'a. Saya ngandik tahu ya tolong mendenara berdoa manfaat mudarat lemak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya masyara bani Abdi Manaf angkidhu anfusakum minan nar fa inni la amliku lakum minallahi darran wala naf'a wala ughni ankum minallahi syai'a. Bani Abdi Manaf, selamatkan diri melapi neraka. Tiang dek tahu selamatkan. Denara berdoik manfaat, ndara berdoik mudarat. Dek tahu bem manfaat, dek tahu bem mudarat. Denara tak mampus kedik pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Abdi Syams angkidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Abdi Syams, selamatkan diri melihat api neraka. Ya bani Hashim angkidhu anfusakum minan nar. Bani Hashim, selamatkan diri melihat api neraka. Ya masyara bani Abdul Muttalib angkidhu anfusakum minan nar. Fa inni la amliku lakum darran wala naf'a wala ughni ankum minallahi syai'a. Saluni min mali ma syi'tum la amliku lakum minallahi syai'a. Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri melihat api neraka. Ndik tahu ya beng manfaat ataupun mudarat. Nara kekuasaan, dara kemampuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sila lamun harta jak ende ngak baik. Pira-pira melek ende ngak baik. Akabeng lagu di sisi Allah ndik tahu selamatang melihat api neraka. Niki bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abbas, ya Abbas ibn Abdul Muttalib la ughni anka min Allahi syai'a. Tuak Abbas, selamatkan diri melihat api neraka. Denara entah kata tolong melemak oleh jalur kiamat. Ya Safiyah bint Abdul Muttalib ammat Rasulullah la ughni anki min Allahi syai'a. Ya Safiyah, sai Rasulullah. Denara guna kelemak di hadapan Allah. Nek tahu tolong di hadapan Allah lemak. Selamatkan diri melihat api neraka. Ya Fatimah binta Muhammad, Rasulullah, salini ma syi'ti min mali ankidhi nafsaki minan nar fa inni la amliku laki darran wala naf'an wala ughni anki min Allahi syai'a. Fatimah, bijen Rasulullah. Bijen sendiri menyebut. Ja Fatimah, bijen Rasulullah. Indeng baik, pira-pira melek, lamun harta jak kebeng. Lagu masalah surga neraka kamu gawe diri. Angkiti nafsaki minan nar, selamatkan diri melapi neraka. Saya lema ndek tahu ya tolong. Ndek nara berdoa manfaat, ndara berdoa mudarat. Ndek tahu be manfaat, ndek tahu be mudarat. Ndek nara kekuasaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghaira anna lakum rahiman sabulluha bi balaliha aysa asluha hasba haqqiha. Lagu berembe-rembe keputusan pada selapu sama jari ya. Tetap pakai sambung silaturahim. Penuh full, ndik ya kurangi sedikit pun. Kebem hak sebagai keluarga. Nah niki bahasa Rasulullah SAW. Walamma tamma hadzal inzar infaddan nas wa tafarraqu. Dan selesai ucapan Rasulullah, akhir pada endang dan selapun si Quraisy wah tamu oleh dalam otak dan wah faham selapun bubar selapun pada lanjutkan pegawaian dan sebelagu wah tamu dakwahan ni wah tamu wala yuzkar anhum ayuriddati fi'il denara dengan berjawab ndara dengan
samal bejawa. Siwa anna Abu Lahab wajah Nabi SAW bisu. Cuma sekek. Daman wa pada bubat, yolen datang Abu Lahab. Datang boyak Rasulullah SAW. Mendatangi. Langsung lengek carun datang. Gedak. Wa qala tabban laka sayral yaum alihadza jama'tana. Datang. Sili menggah langsung. Muhammad. Ia gawem kumpulang kata ni, enggak nemu ni doa. Ia gawem kumpulang. Mana dia? Fanazalat tabat yada Abi Lahab wa tab. Nah, ia len terpentonang ayat. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ni kena taban laka sayral yaum. Tabat celaka. Porat tamnanija. Mara cara bahasa kando manja. Porat tamnanija. Pelo tamnanija. Mara menonde. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mara ucapan yen tante napiaran yen tante ta pentunang ayat tabat yada Abi Lahab wa tab. Porat dan Abu Lahab. Abu Lahab sapa? Porat. Taniki. Ia kena tabat yada Abi Lahab wa tab. Wa kanat hadhihi sayhatul 'aliyatu hiya ghayatul balagh. Namu pertemuan niki, ucapan Rasulullah SAW niki kepada selapuk kaum Quraisy niki ghayatul balagh, puncak dari penyampaian. Faqad awdaha Rasul sallallahu alaihi aqrabin nas ilaihi anna as-sidqa anna at-tasdiq bil risalah huwa hayatus silati bainahu wa bainahum. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan dalam penjelasan nike juk selapu bangsa Quraisy terutama keluarga-keluarga terdekat bahwasanya lamun napiar at-tasdiq pembenaran terhadap risalah nikilah inti kehidupan, inti dari silaturahim antara Rasulullah SAW ni pada selaput. Wa anna asabatal qarabati allati yaqum 'alaiha al-arab zabat fi hararati hadzal inzar al-ati min indillah. Nah, bahwasanya kekuatan tali kekeluargaan atau fanatisme kekeluargaan sahara ele bangsa Arab niki lamun wah berhadapan kance kebenaran risalah dinarak-keneun jangan lemak di sisi Allah, lemak din tahu ya saling tolong. Lamun dari dunia tahu saling tolong dan terganggu sisi sai. Nah lagu lemak le jelo akhirat narak malik mesa. Nafsi. Ini kali pertama Rasulullah peringatkan pada. Walam yazal hadha as-sautu yartajju dawiyuhu fi arja'i Makkah hatta nazala qalu ta'ala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, jadi suara niki ucapan Rasulullah SAW niki terus berdengung, terus terdengar rele selaput penjuru Mekah, tersebar selaput. Oh Muhammad, aku diri jadi nabi. Muhammad wah tangkat jari nabi. Muhammad wah amar niki selaput tersebar viral, selaput dengan naon di negeri Mekah. Sampai akhiran Allah turunkan firman-Nya. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Terang-terangan berdakwah. Sampaikan secara terang-terangan Nabi serta perintah si Allah Subhanahu wa taala dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Belin dengan musyrik. Maksudnya perbuatan-perbuatan.
Faqama Rasulullah SAW yajharu bid-da'wati ilal Islam fi majami'il musyrikin wa nawadihim. Nah, akhiran turun ayat niki fasda bima tu'mar wa'ridnul musyrikin. Rasulullah SAW langsung mulai berdakwah malik secara terang-terangan. Wah, berdakwah irak manusia tamu Islam selaput. Langsung Rasulullah SAW datang mendatangi Quraisy. Mbe satan kumpul, mbe tan pada ngobrol, pada tokol selaput mendatangi. Mbe tan arak mendatangi. Terus jelo malam selaput mendatangi si Rasulullah SAW. Yatlu alaihim kitab Allah. Rasulullah menyampaikan kitab Allah, membacakan Al-Quran. Wa yaqulu lahum ma qalatur rusul li aqwamihim. Dakwah beliau, dakwah para rasul. Nabi ucapan para rasul kepada kaum, ya qaumi budallah ma lakum min ilahin ghairu. Niki dakwah sa pertama, sa paling penting kan, dan sampai jalo kiamat. Niki dakwah para rasul. Ya qaumi budallah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Denara berdoem Tuhan selain Allah. Denara berdoem Tuhan sakanggo tersembah selain Allah. Mesa-mesa harus sembah. Dakwah tauhid. La ilaha illallah. Dakwah pertama dan paling utama selama-lamanya. Niki. Wa bada'a ya'budullah ta'ala amama ayunihim. Rasulullah SAW mulai menyembah Allah terang-terangan, lejulun mata, lejulun penentang, julun nerong langsung. Fakan yusalli bi fana'il Ka'bah naharan jiharan ala rusil asyhad. Rasulullah SAW salat langsung lejulun mata, lejulun Ka'bah. Julun Ka'bah kejello. Nampak langsung terang-terangan. Selapun pada boya. Narak tebeng-tebeng kan. Narak tebeng-tebeng, narak tersebut-sebut, jamak-jamak langsung. Wa qad nalat da'watuhu mazidan minal qabul. Nah, akhir dengan begitu mulai terterima dakwahan. Sekek dua telu, sekek dua telu, sekek dua telu, mulai dakwahan terterima. Walaupun kebanyakan masih nyebo-nyebo dan milih tahu. Jangan gembek, bahaya mun tahu. Nyebo-nyebo lagu uap milih sebagian. Wa dakhala an-nasu fi dinillahi wahidan ba'da wahidin. Mulai tamu Islam sekek demi sekek, sekek mulai. Wa hasala bainahum wa baina man lam yuslim min ahli baitihim tabaghut wa tabaut wa inad wa sma'ajat Quraisy min kulli dhalik. Nah, akhiran arah tamu Islam arah ande. Nah, tahu keluarga mulai arah gesekan, arah napiaran saling demen, saling ndek maida apa nih? Makin arak tamu Islam arasan ndek mulai mulai arak gesekan satu sama lain. Arak sa bengel, arak sa menerima dan seterusnya. Wasmazat Quraisy min kulli dzalik. Gedak Quraisy cerong gati. Cerong nengat dengan tamu Islam. Serelu tamu Islam ser gedak ser jero. Wasa'ahum makanu yubsirun. Wah, langit dong sin kita ansalapu. Kejadian-kejadian ni. Ya niki ruwen kejadian nele Quraisy. Jarin mulai dakwah terang-terangan, mulai dengan tamu Islam sebagian. Nah, mulai ada pergesekan antara dengan tamu Islam kajian demat. Mulai eskalasi syarat le Quraisy mulai agak menghangat sekali. Nah, niki periode dakwah terang-terangan.
Nah, insyaallah niki atur tiang jelema mangkin ada ndek beliau lalu. Insyaallah lemaru yat bahas malik berembe kelanjutan dakwah. Mulai serius pembahasan mangkin gi. Ada tak pada wikan pada naon berembe ruwen perjuangan laik berembe entan bele bantal Islam niki laik. Jadi pertama nara Islam niki laik. Ada satu yang pelingi sami tatu-tatu entat ya. Napiaran proud, pride, napiaran berbangga dengan Islam niki. Ada gawe tatu-tatu. Nikilah izzah. Niki kemuliaan tiang pelingi sami. Nah, menikah tertiang mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih tiang mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.